mute? Uyu munsi tubafitiye isomo ryiza cyane. Tubafitiye isomo ryitwa major scale. Major scale ni ukuvuga ngo tugiye kwiga major scale. Major scale. Hari ama scale menshi muri music, menshi cyane, ariko uyu munsi twahisemo kubanza kubereka major scale. Major scale, the most commonly used scale in music all over the world, mostly in Africa. So tugiye kwiga major scale, ariko turafata no kuvuga ngo ushobora gukora major scale uturutse ku nota rya ryo ryose ushaka. Either you can start on E, you can start on F, F sharp, G, anywhere. Ariko none tugiye kureba major scale y'inota bita C. Inota turi kwigiramo. Turi kwiga muri iyi minsi turi kwiga C major chord. Rero major key, C major key I mean. Ni ukuvuga ngo tugiye gukora C major scale. Ni gute wakora C major scale? Ni ukuvuga ngo rero kimwe mu bintu bidashobora kubura mu gihe ucuranga solo, major scale is commonly used. For you, wowe ushaka kwiga solo, ikumva, this is your answer. This is your answer. You who want to improvise your guitar solo, welcome. Reka turebe tudatinze. Turifashisha C note. Ni ukuvuga ngo twabonye C kiri hano kuri A string muri fret ya gatatu. Ni ahangaha tugiye gukora. Rero tugiye kureba uburyo ushobora gukora major scale. Major scale rero ni ukuvuga ngo every scale has its own formula. Ifite formula. Major scale ukuntu ikorwa ni formula kora whole step, half step, whole step, half step. That is the formula. Iyo tuvuze whole step tuba tuvuze iki? Iyo tuvuze half step tuba tuvuze iki? Ni ukuvuga ngo iyo uri kuri note, tuvuge uri kuri iyi note, ugakora ukamuvinga to its next consecutive note. Ni ukuvuga ngo note byegeranye ni iyi ngiyi, uraha ugiye kuza this is whole step cyangwa se semitone. You are moving a semitone. Ni interval iri hagati y'inota rimwe n'irindi. Ni ukuvuga ngo uvuye kuri iri n'iri harimo semitone. Noneho uvuye kuri iri nota rya C ukaza hanga kuri D ukoze whole step. Ni ukuvuga ngo kubera ko wasizemo iyi fret. Ni ukuvuga ngo if you move from one note to another ugashyiramo one fret cyangwa se ugasigamo inota rimwe hagati ukoze whole step cyangwa se tone. Ubugiye tone. That is an interval called tone. None iyo uvuye ku nota ukajya kuri ndiri ikurikiyeho ni semitone cyangwa se half step. Half step, whole step. Yes. Ni ukuvuga ngo rero tumaze kubona ukora whole step, half step, half step. Nudukoresha iyo formule tugiye gukora niyo n'ubungubu niyo ntabwirwa mbereka. Nawe ushobora kubuildinga major scale y'inota runaka ushaka. Yeah. Rero reka turebere hamwe exercise. Cameraman yegere hano hafi y'intoki ku buryo mu bintu. Dufite this C. Nitugenda whole step ubwo ni ukuvuga turava kuri C duhita tugwa kuri D. Nidukora indi whole step tuvuye kuri D turahita tuza kuri E. Mwabonye? Then dukore semitone ubwo turahita tugwa muri F. Nidukora semitone dukore tone from F ubwo urahita tugwa he kuri G. Kuri G duhita dukora indi tone from G turahita tugwa kuri A. Nidukora indi tone turava kuri A duhita tugwa he kuri B. Dukora semitone turahita tugaruka tugere he kuri C. Kuvuga ngo twabonye hari video twabonye tubona yuko mu muziki hari amanota abiri atagira sharp. Sharp twabonye cyari cyo na flat twabonye cyari cyo. Utabizi wasubira inyuma ukajya kureba mu video twabana. Ni kuvuga ngo B na E nta sharp bigira. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye ku nota nkaha ngaha twari tuvuye kuri B duhita tujya kuri C kuko nta B sharp iba. Yes? Kuvuga ngo B sharp ni C. Ni ukuvuga ngo rero murabibonye
ntabwo wakina waba uri gukina solo ngo ukore scale, ukore iyi scale gutya. Ni ukuvuga ngo ushaka uburyo ki aya manota tubonye agize iyi C major scale ariyo tubonye C, D, E, F, G, A, B, then C. Uri kumva ni amanota agera muri 7, ugahita ugaruka kuri C ugakaba 8. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo waba uri gukina ngo ukine ku muryo umwe gutya. Ukenera ko ya manota uyazana ukayegeranya. Nituyegeranya rero ni ukuvuga ngo nidukora tone, dukora indi tone, twakabaye tuza aha ariko turahita tuza, ni ukuvuga tone, tone, semitone, tone, tone, semitone, tone. Scale uri kubona yuko tuyegeranyije.